Uei che mo bet miei de Sendos, village lonteng partagiat en dues partides a las termières de Biarn e de Gascugna. Qu'est-ce qu'au comprene perché saper atau lu village, que vam donc ha un long viatge verses a la Ochereloge dic au temps de l'époque romana en 56 abans Jésus-Christ. Perdu. Il n'y a pas arrêt assis. Assis. La mappa de las meus proprietats, de las terres qui me sunt estadas outreiadas pour grand César et medici aiu, Centus, officier de la legiu de l'otenent de Crassus, grand vencedor dos 9 pobles d'Aquitani, los Beniarnum, los Tarbelis, los Sotiates et los Autes. Mam, contei-lo le banda, siu. Rum che è in questa direzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Así, che bastirei il templo e a uno dos dius de Roma. Després lo templo, una via romana, tu dret, dinca Roma. Che mi seguit? A dreta, qualque saltus de bosc. A esquerra, qualque saltus de camps laurats, dam las bordes, e lo bestiar. E así, un pati de mosaiques de partut, colonnes de marbre, uns termes, on s'hi podran banyar tot l'any, que serà enviruat de centuries de bastides. Eu he care reballar un home en aquest maina. Centus, la villa de Centus. Atau, l'omenum que demorarà conegut per l'eternitat.